Huija koktumani bisingte sangrong saldi poro Boxanagar Khankarertila Amchaio alka kaitam forest land Amchaio red khlaiye 21,000 Siddi Buphang Tankha Kalamchoura Thanani police Tanjakmani Siddi rokni hatidor lak kaini chibani slaibo kobang ngnai hini saka Kalamchoura Thanani osi Bishnupado bumi Hafang slaijakmani bisini simi hastewo Siddi Buphang kaimani mari tolaw ongkhor phano haino hai bisikni romoi patailai Siddi Buphang kailainani jak nanglai hasten lukorok kaisa kuisu Amchaio police Siddi Buphang tan phano kuna khaksa phano tanjakya hasten dalbida Amchaio kaijakmani Siddi Buphang rok aboni bagui thangnai bisini slai phano hasjeo Siddi Buphang khlainai rokni bangmani thangnai bisi rokni slai joto kubang kognai abono tei mungsa sanani kokse korikha Piaba, borok rokno phunuk drop phano police Siddi Buphang tanai tongo honoi phunuknani bagui kesar hamthaya bagani Siddi Buphang tanmani koktuma abo kotal kokliya sangrong salo huijak koktuma sokpaimani mungna harai kaitam saijak bagano thanga Siddi Buphang Tankha Kalamchoura Thanani police as halo Boxanagar Khankarertila Amchaini alka kaitam forest land Amchaio red khlaiye 21,000 Siddi Buphang Tankha Kalamchoura Thanani police Tanjakmani Siddi rokni hatidor lak kaini chibani slaibo kobang ngnai hini saka Kalamchoura Thanani osi Bishnupado bumi আমরা গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে জানতে পারি যে খনকাটিনাতে ব্যাপক হারে গাঁজা গাছ লাগানো হয়েছে উক্ত খবরের ভিত্তিতে আমি এবং টিএসআর স্টাফরা যৌথবদ্ধভাবে এখানে রেড করে এখানে 3টা প্লট থেকে আমরা প্রায় 21,000-এর মতো গাঁজা গাছ ধ্বংস করে দিই কয়টা থেকে শুরু হয়েছে গাঁজা বিরোধী অভিযান তো ঘন্টাখানেক আগে শুরু হয়েছে আরও চলবে এখনও চলছে আমরা এখানে একটু রেস্ট করি আবার আরম্ভ হবে এই অভিযান কি আগামী দিনও চলতে থাকবে এই অভিযান কন্টিনিউ চলতে থাকবে Piaba Kalamchoura Thanani police bogui tatang tho Kamalnagar Kalamchoura Bagber Boxanagar Rahimpur Putiate Maliknagar Amchaio angya hanphano 5,000 Siddi bagan tongo hake kaisa kaini Siddi bagano simi thangai Siddi Buphang tanjaka honoi lukurokno thokaimani okacham formula bai tei asuk jora kolok romoi hasten lukurokno bandei mangla haste police abo tei sanani kokse korikha Bureau report Chini Khorang